Capek-capek jaga hati, mau disia-siakeun apalagi mah. Mending jaga lilin, puguh-puguh menang duit. Ngepet jangan eta mah ngepet jang. Garing. Asik. Ampura. Aing 17 tahun can pernah make baju tidur. Kunaon? Bisi aing keur sare juk-juk bajuna hudang. Ye dak cek kabeh awewe matre. Pasti aya hiji awewe di penjuru dunia ieu nu narima maneh apa adanya. Tapi nya dunia teh buleud, juru. Capek-capek jaga hati, mau disia-siakeun. Apalagi emang mending jaga duit. Puguh-puguh Nang lilin. capek-capek jaga hati, mau disia-siakeun. Apalagi emang mending jaga duit. Puguh-puguh menang lilin. Capek-capek jaga hati, mau disia-siakeun. Apalagi emang mending jaga lilin, puguh-puguh menang duit. Ngepet. Udah ada lah tukang lo. Tang, jangan repet lo. Punten dak. Iya, Iya, aing salila 17 tahun can pernah make baju tidur. Ya anjir atuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di subscribe-nya ya guys, biar lebih cepet tahu kalau video kita udah update.